Plan B, bro. We go up next to our cameras with our dongles, and we just call from the top next to our cameras. Might be the go, eh? Yeah, because this is no good. Yeah. We just call with what we see in front of us, Yeah. and we just stay as close to our cameras as we can. Yeah. Yeah, we'll do that, eh? Yeah. It's just in between games, so when a game's ended, we need to go quiet. Like, Can they just mute us? yeah. Yep. Yep. Okay, I'll go get those. Because the Wi-Fi... Hey, boys! Sorry to be build-ups, but as you can see, look at this camera here and this monitor. The connectivity of the stadium is ass. We're hotspotting at the moment and it's still ass. So what we're going to have to do is we're just going to have to relocate next to our cameras and just sit next to him. We've just got some handheld mics, just like those ones that you clip on. And we'll just call from our eyes and what we see on the courts in front of us, rather than trying to be fancy and look through the monitors. That guy's going to have the score tick and the time and stuff on his phone, so we can sort of just lean over and see what the scores are. You go and explain that to them so we're not crashing their space. Yeah, so here's the boss man. He can go and let them know that that's the plan. Just explain that it's because of the Wi-Fi. Connectivity, yeah. We knew that prior to the production. Hey. How come we got fucking shunted by paddleboard? Pickleball. You old pricks come over and think you still got it, bro. Whatever, mate. We'll do whatever. Let's do that. Let's do that. That's an alright view, bro. And the next one's in the same place. Yeah. Why don't we just go out and sit by the cameraman? Yeah. Okay. We'll just start it for the next round. Yeah. Yeah. And just get our mics jacked up.
Right, Jovan, get us a quick update of the score, please. Right, do you want to just test it? I'm just going to test the connection. Testing. Ahoia no kāti e hoa mai mihi ana kia koutou kua tūhono mai nei ki tēnei rangimutunga. Hara mai. I te kōti tua rima, e whakatairanga ana i te whakataitai mo te wahanga ki te whanake ko ngā kapa e rua nei ko Waiorea me te pūtahi Māori o Manurewa. Māua ko Tārio ngā kaikawe kōrero i tēnei rā e tā pehea ngā whakaro mo te kaupapa whānui tuatahi kārua mo tēnei rangi tonu. O te kaupapa whānui, whai wāhi ana ki te hono ki o rātou nei moe a kina me ki. Ara tēnei mea he kaupapa tū atu i te whanaungatanga i wanganui ngā kura. Ka mutu, ka kite i ngā tuahuatanga, ngā pukenga o roto i a ngai Māori i tēnei wā i runga i te kōti poitukohi. Tēnā koe tai tō piri tahi mai i tēnei rā, me te aha, e hare i te mea pōtai ko tahi tōu i tēnei rā, ko tō tū hei kaiako mo te kapa kōtiro o Waiorea, ko tō tū hei pōtai pāpa mo te tiaki, me te manaki, te aki tō tamahine, ka mutu ko te whakakanuhi i a toi tangata, hei te pēhea i te rātu momo āhua. Wai ai ki etahi e pōrangi i te rātu āhuatanga, kore whai wāhi ki te whakatā, engari mo te kaupapa, te take, mo ngā tamariki, mo ngā rangatahi, ka mutu ka kite ngā hua o roto i a rātou, ka whai wāhi, kia tupu, i roto i te ao hakina, i roto i tō rātou ao Māori, o tira, i roto i tēnei ao rangatira. E toru ngā wahanga kei te whakataitai nei i tēnei rā e te iwi. He wahanga mā ngā kohine. Ana he wahanga toki mō ngā tino a kai tākaro poitukohu. Ka mutu he wahanga whanake. Pēnei enei kura e rua koutou e mātaki mai nā i te kāinga ko te pūtahi Māori o Manurewa kei ngā tiha te pru, tiha te kikorangi. Ana ko Waiorea kei ngā hingareti pango me te kākāriki. Ko Rain tēnei e hoa mā, ko ia tetihi o ngā rākau o te wao nui o pūtahi. I tōmuri ia i te ata nei, ngari noho pūmau au ki te kura, ki te tatari ki aia. I te mea ko ia tetihi tino toki o te kapa. Tukuna te mauri ki a koe tā e whakapāho ana i ngā nekehanga o te kemu. Ai ki te ana, ngā puna o Waiorea, ko kite etahi o ngā whakaharatau o enei, kua tino prakati etahi tuahuatanga, ka pai mai ki te whakataitai, ko whakakorengia e rā tuahua. Engari, i kite ana, te ihi te wehi o roto i a rātou, ko kite ke, tēnei me te pōro i ona ringa, o waipuna tērā, aki ana taitama ki ngā tuahuatanga o tō rātou nei rautaki. E tā, ko pūtahi tēnei, ko te nuinga o enei kai tākaro, ko enei te tākaro tua whā o te wiki. Ne, riki mai i te ata, i te rā o te mane, pakaru ana te hamuti, pakaru ana te tuara. Ka hamuti ko te tūrei, he poi tarewhiti, ina nahi ko te kiorahi, no reira ngenge pai ana enei kai tākaro. Ka kore e kite te ngenge o roto enei, ahapa te aha, ko whai wāhi taua toki i mea mai koe, ki te piro i taua kuru, i Wainganui, i tāna te wānui a tāne e mea mai koe. Making it rain. Brother Red, this is Mali, also known as Tuatini. This is it off to his Tuakana. Pass around the back to Shaq. Rain with another reverse layup. PJ Mika, no way, Kirikiri. Ruatoki's next to me.
He's had a game so far. PJ, how come you're not playing today? I'm too bored. Too bored? Well, you're at another level. You should be playing in the Toki grade, shouldn't you, PJ? No. PJ plays for the Royals Raumanurewa squad. This is Tyrell Henry. Tēnā pai te ahua te kemu. Can see the boys are probably living up to what you've just said about playing 4 games in over the 4 different days. Hakua tērā, ka kōkiri tonu, rātou te kaupapa, ētahi hehia ka Steph Curry te ahua, ana, logo, from the logo, ko waipuna tērā, me prakati tonu I tērā tu ahuatanga. Steph Curry puts up 1,000 shots or so a day, our boys probably put up 2.5. Me mātua mohi o tātou. Te nuinga o tēnei kapa whanake o Waiorea te agua nei, no te kura teina o te whare kura. Ka kore rawa rātou e whakaro hia ki te pakeke o te hoariri nua I a rātou. Ko te mea noiho I roto I a rātou, e wā. Te kōti meki, ara ko te whira. They've been running on fields all week. Now it's time to run on the basketball court. The plan that they put into play, probably not coming to fruition like they'd like to. So the quick chat amongst the coaches, and we'll see what we get in the second half. Welcome once again, e te iwi, to the 19th celebration of Te Māhepohepotanga 2026. Next year, we're off to JC, Te Haikura Kiwa. Back to one of the forebearers, I suppose, of this kaupapa, Hammond and Charles Matua. There's hopes and ambitions that some resources get behind this kaupapa and it expands and scales up in a humble way. The introduction of more sports. These boys next to me will run 1 minute scraps, runner straight challenges, manu comps. We'll see where it heads. But I think the 4 sports that they've got at the moment are awesome. I think some may want turbo touch or tag in the mix in years to come as well. Wow, they're moving the ball freely today. Second half, since the halftime chat with the coach, ko kura hora te ahua, they're taking a full court press to the game. Seems to be paying dividends. I tēnei wā, backcourt. Waiorea's defensive rotaki seems to be paying off. Let's see if their offense can do something about that as well. Takiri with the hand up in the air, the decent block, putting pressure on that layup from Waiorea. Kati, Tyrone Smith, point guard, Kimiana, he hoa mana. Stretch, ta tātou prata tama. Ko haria te poro, travel called by the referee. Waiorea tēnei, neke whakamua ana. Nuku haere te poro, Steph Curry te ahua, ka tuku ki tōna Klay Thompson, I roto tāna tima, wera te Klay Thompson o nai nei pia. Kua raru, kei te pūtahi, te poro e nai nei, ki tō rātou toki. Kura horo tonu te ahua o Waiorea, again, paying dividends, their full court press. Engari, te rā toki o te pūtahi, making a nuisance of himself. Miharo, te ingoa tēnei, and 1, comes down the middle, basket counts, 1 to come. Pūtahi hasn't quite heard the referee of the whistle of the referee. We'll come back for the and 1 shot, 1 free throw to Miharo, our player from Ngāpuna o Waiorea. Ai, pakari ana tana kuru. The ability to draw in a defender
and claimed the foul at the free throw for an extra piro. We'll tighten things up here. Tino pai te rere o te kemu nei. One, carry on, Nova's e ruanga piro. He's turned that into a 4-point play at the whānau. Huri papa te ahua o Waiorea, trying to put the pressure on for the turnover. Engari ko hamene tia. They fouled. Putahi take it quickly. Great rebound by one of the mahanga in the Waiorea. There are two of them. If the Pukenga match, ka kite ina nei. Ko hore whakaaro mo tōna tīma ko ia me tana kotahi pia I tēnei wā. Engari, ka mōhio he tīma te ahua tēnei kēmu. Ka tino ki te ngā hua, me mea ka neke te pōro. Putahi got nice and strong. Another lot of rebounds. Here's the toki that was mentioned earlier. Gets the Putahi back into the game. Big man things. Big man things all right there. Rain has a sore back from carrying te Putahi tēnei rā. Bit of a reach and foul there from Tyrone. Tohu tērā o te ngenge. E mahe re rautaki rānei. Me whakaaro hea kia pēhe te makamaka haere te pōro. Ki enei pupuri ana te pōro mo te wāroa ngā tīma e rua. Ka mutu, ka re tiro ki ngā wāhi wātia. Ko whai rautaki nai nei, ko whakawātia rāno, engari, ko hoki ki tēnei ahua o Steph Curry. Te kaumawha ki te iwa e hoa mā Tyrone on a fast break. That was his layup abilities. Putahi, ki te raina toru, tiro ana kei whea te rautaki whakawātea I a rātou. Ko piri tata, te ārai, a Waiorea, engari ko tūwhera te tatou. Woo! Toru, kei eira kē pēa Steph Curry, e mea na mo tētahi tīma, ke runga kē te rātu tīma. Bro, e te iwi koia pe te tuku tuatahi o te rā. He kaha nona ki te prakatihi I te kura, tai ake ki te whakataitai, wahua ngū tana tākaro. Mihi ana ki a koe, Demetrius. Ko haria te pōro anō, te ārai, a Waiorea, whakararu I te kai tuku I te pōro. Waiorea, I roto I tō rātou a ke hāwhe, ka tiro, ka pēhea, te whakawātea I a rātou anō, ka whai wāhi, ki te neke I enei tatau, kia tataraua, kia Putahi. Tino pai, ko tuku te pōro, and one anō, ka hoki a waipuna ki te rārangi, ko tahi tana kuru, tana maka, I tēnei wā, ko kore e whakarārangi tia te Putahi o Manurewa, ki te kore, ka whiwhi, a Waiorea I te pōro, mehe mea kare e tuku. Putahi o Manurewa have the fast break on lock. Tō rātou neke haere I te pōro, ka whakararu hia I a Waiorea. They come up with possession in their own half with a 5-man clear out. Look out, Waiorea's ball. Kei te nuku haere tonu rātou. Ngenge te ahua, te rapia. Those 4 days are starting to hit the boys now. From the side, koera te ahutanga mai o te hāmene. E ono ngā rereke, ngā kaute rerekea hi ai, ngā kapa e rua I tēnei wā. Neke atu I te 3 miniti e toi ana. Tūrapa kōkiri, te hihia o Waiorea tēnei wā. Looking for an offensive rebound to bring it together, tighten up this game. They'll take the one. They keep coming back to the half-court press. The full court might be the action to get them back into this game. But Putahi pressing the ball up nice and quickly, finding the open lane, getting it to their big man. Shack things again. Ko kuhu e I roto I tērā tōna wāhi kaingarua I roto I raro I tau wāhi piromeki. Te toa I te toa takitahi engari tēnei wā.
Nice. Tere rawa te nekeneke o te poro i ngā te tere o iwa miniti ia hawhi ka tino ki te tuahuatanga o eno mo whakataitai ko kore whai wāhi haere te kem I taru koe piro I Wainganui I ngā wahanga e rua. You've got to move the play really, really quickly in order to get some positions, enough positions to really feel comfortable. So a good warm-up. And Logan's warmed up all week for this game because he's back in the paint doing the big man things. Rua te kaumatai ki te kaumatai tēnei wā, ki te pūtahi. Tino whai wāhi rātou ki te whakatūwhera I tēnei momo kēmu. They've really opened it up with the scoring in the paint. Nice read of an intercept there, being picked off. 3-point opportunity. Puts it up. Oh, what ake. Te mo I oru he kona noi hoka whakawhiti te haurua. 8 is the max that you have to get us the half. They've used their time wisely, shifted it to the corner. Kuru, ko maka, ko whiwhi, I te piro, a step. Oh, point turnaround there for... They're bringing it at home nice and strong. There a minute left. Players come onto the court. He was just sitting next to him a minute ago. Haircut. PJ Mikalis gets to him. Ngari ko puta ki tēnei whakahari te mea ka tū te wāre tonu. Nā reira. Basketball IQ knowing that this clock is still running. I raro pai. Ako e ti, ke anau. We've got things on the other side of the paint and our little hoop. Kutahi, finding the open man. Out to the 3-point. Short, but the boards are there. Ka tuku te poro ko, rua, piro ki te pu. The ball movement is by Putahi at the moment. There you have it. 2 solid 9 halves of basketball. Anake grade with our 2 taitama teams. Putahi o tiranga puna o wai o rea. Kāti o pau te wā kia ko tā mo tēnei o te whakataitai. Wake nei ko te kapa toki. Tia ki tēnei koti. Ka mutu ka whai wāhi atu o ngā whiu maiangi o haere ake nei. Ka mau tonu mai. Just keep popping back up. Yeah. Yeah, Taylor, come. Could you please hand the balls to our green hybrids or the officials?
No worries. Alright, our clock is running. Ai te ti e te tā tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai ki tēnei whakapāhotanga o te poi tūkohu, o te wahanga ki ngā kotiro, ko ngā kapa e rua e haere ake nei, ko te kapa o te haikura a kiwa, kei te poraka a pango me ki, ka mutu ko te kapa o puau te moana nui a kiwa, kei te poraka kikorangi. E hoa mākoi nei te wahanga o ngā kotiro, kei takutaha I tēnei rā, ko titihi o ngā tauira o te pūtahi Māori o Manurewa, Joe Van. Always a privilege having you next to me. Thank you for helping out in terms of the commentary over the past couple of days. What's it been like experiencing being involved in a live stream production? Yeah, it's just a good opportunity that I have here with you, Mato Moihu, and just having fun with you and commentating all these games. And yeah. E koanga ngākau hoki, te whakawhiti atu I ona wā ki te reo Māori. Special also to be able to bounce between tongues and celebrate our reo as well. Nera. Aye. No reira. Konei te rā mutunga tātou mā. A popo ko te rā tuku taonga. Still to come, semi-finals and finals here on Māhepohepo. Puau in the blue and yellow. Putake. Wahanga Māori, te haikura a kiwa in the black and blue. As we can see, bro, te ahua nei he kapa tamariki, with all respect. Our girls young ladies from Puau. It's cool to see that the school's invited kids from different year levels to participate in their basketball competition today. Pressure on the ball there. Puau doing well to keep it in. Opportunity for a fast break from Te Putake, Te Haikura a Kiwa. Buckets. First 2 pointer of the afternoon. Maybe Putahi should have chucked in a girls team as well. Hey, Jovan. Yeah, we have some pretty mean girls at our school, I would say. Yeah. Kiwa. Me matua mōhio koutou he te nuinga o enei kai tākaro ka prei te neti poro I te poi tarawhiti. Nō reira ko te nuinga o ngā pūkenga o te poi tūko e ahua rite ana ki ngā pūkenga o te poi tarawhiti pēnei te maka me te pāhi o te poro a te kimi ngā wāhi wātea me ki ngā āputa me te wahanga ki te kuru I te poro. Just sort of talking about the similarities between netball and basketball. So surely these girls have some basic fundamentals of passing and shooting. Fast break once again with the pump fake. Rebounded nicely there by Puau. It's cool to see our girls dribbling, being confident with their handles. Te Haikura a Kiwa, deep three, rimmed out. Opportunities there
all bunched under the hoop. Sort of different to the boys division. So when we see quite a lot of points. Yeah. But when you look at the boys division, you see that they put the difficulty of the boys division looks way more harder, in my opinion. Decent look there. Buckets. 3 point. Alright. We see the Hurry in the court. See number 55 looking for options. 79 dribbling the ball past halfway. Looking for option to pass to. Dribbling in to the paint. Number 8 has the ball looking for an option. Pass to 79. And number 8 shoots. 87 rebound. 6. Try shoots. That misses. Number 8 with the ball shoots. You see dribbling halfway. Going halfway. Looking for option, but number 8. Oh, tough luck. Looking for option. Tries putting it up, but misses. Gets the rebound. Passes it out. Shoots and makes it. That's it. Look at that celebration there, Leroy. Oh, yes. You see 79 trying to look for option. Number 55 dribbling down. Number 3 with the ball. Shoots it up. And nice shot from number 3. Kura Akiwa dribbling the ball down. Dribbling. Shoots. Misses and it goes out. All good. Kura's ball now. Number 79 looking for an option to pass to. Passes to number 55. Number 8 is there. Number 8's there. Dribbling past 2 defenders looking for an option. Number 3 is there. Oh! Number 8 dribbling. Number 8 goes for it. Oh. Kura's ball now. Kura passing to 79. 79 dribbles past the 2 defenders. Pass to number 8. Oh. Foul, I think. Nope. Looking for an option to pass into. Looking for options. Number 3 is open. Oh. Kura steals the ball, dribbles it in. On the 3-point line and sadly misses. Shoots. Oh. Tough luck. Dribbling. Oh. And it goes out. Whose ball is that? Good stuff. So, what are your thoughts on this game so far, Laurie? Really interesting because I've never seen girls play this kind of sport, you know? Yeah. And if you look at boys side, it's a lot more different than girls because I think girls are more into the netball. Yeah. They should just stick to netball. No. Joke. Oh geez. It's pretty different if you watch them. And that is full time. No, this is half time. Yeah, so we'll be half time and we'll be back on shortly with the 2 teams just having a little pep talk, I guess. Yeah. And words of encouragement. Yes, I really like how they're using strategies. Yeah. It's really good. So far, watching this game has been really interesting. It's gone back and forth. Yep. The score, it's 10-2 so far with Kia ora tātou. So, my name's Jovan and I'll be commentating this game, and beside me I have
Kia ora, my name's Leroy, and I'll be doing the commentating with Javon today. Yeah. So let's get ready and to see who wins, shall we? Okay, we'll be live, and yeah, the scores are 10-2. Kuro behind, and Te Māhepohepotanga in the lead. Kuro's ball inbounding. 79 has the ball. Number 8 at the Looks 3-point opening. line. She passes. Oh, saved by the bow. Te Māhepohepotanga's ball. Dribbling down. Looking for an option to shoot. Oh, Gets the rebounds. puts it up again. Oh, gets snatched. Oh, Nice intercept from 79. Poor. oh, 8 guys for it. 8. Oh, Oh. And it goes out from Puo. Te Māhepohepotanga ball. Inbounding in. oh, Nice pass from Te Māhepohepotanga. Passes, looking Goes for for an it. option. Goes for it. oh. Just misses by an inch. Just. Yeah, it's alright though. Number 8. Puo's throwing in ball the ball. now. Number 8 inbounds it into number 3. Number 3 takes it dribbling down. Past the halfway line, looking for an option to pass to. Oh. Oh. Foul. Puo's ball. Looking for an option to pass it into. Number 3 is open right now. Oh, 2 fakes. And it it's goes a out. Puo's ball. And it goes out again. Puo's ball again. That was an out from Te Māhepohepotanga. Oh, nice pass. So, Laurie, on your predictions, who do you think will win this game here? Who do you think will win this game? Oh, it's hard to say, I guess we'll just have to see and find out. Yeah. So we have 7 minutes left on the clock. Te Māhepohepotanga just got a point. Dribbling past the halfway line. Number 8 looks for opening. Number 8, Oh. and it goes out. So next to me we have Jack to fire. Yeah. Who do you think is going to win this game? Haikurakiwa. Sakurakura. Okay. I'm gonna hold you to that. Sakurakura has the ball at the 3-point line. Looking for option to shoot. She misses. Number 8 dribbling the ball. Looking for an option. Number 2 open. and it's She out. passes it out. All good. All good. Sakurakura's ball now. Dribbling it in. Passes it over to number 55. 55 passes it to number 2. Number 2 dribbling past 2 defenders. Hands it over to Te Māhepohepotanga. Open for a 3-point. Oh. Misses. And it goes out. Kuro's Gotcha. ball now, I think. Inbounding the ball in. Looking for someone. Gets it in. Oh. She goes for it. Goes for a shot. Oh. But When she hits misses. it out. And it gets out. Kuro's ball now. That's right. Inbounds the ball. Number 3 was Takes the it out. ball. Oh. And that would be a foul.
So Kura will be inbounding the ball now. Passes to number 2. Oh, they're doing a play. And then Taukura Akiwa has the ball now. She gets it in. Oh. Rebound from number 8. Number 70. Number 8. Then number 3 has the ball. Number 3 got the ball. She dribbles, she shoots, Passes. she misses. And Hard it luck, goes hard out. luck. Kids to play, chat. Kids to play. Looking for an opening. Throws it back down. Goes past the halfway line. Shoots at the 3-point. Oh. Just misses. Just by an inch. Ref, can we get it out on that, please? Okay, Caesar. Tell me what that play was. That play was pretty incredible. The way they stepped out was pretty elite, and you never see it in the game before. And their shooting is pretty all good. They just need more accuracy, and they got it. Yes, thank you, Caesar. Thank you, Caesar, for that. For those words of inspiration. Chooks for an opening. Oh. Okay. Tuo's ball now. Number 55 looking for someone open. She catches it. And then number 55 does a nice little wrap around to get 2 taking with it the down. ball again. Number 2. Number 3 with the ball. 3 looks for opening. She passes it. Oh, what the Number 8 fade. with the pump fake. 3 jets it in. Uses it to her advantage Oh. to try to find someone and just misses. Taukura Akiwa. Number 55. Oh. Fighting for the ball. Jump ball. With the snatching and grabbing. To all my millions of viewers in this live stream right now, can anyone tell me where Puo is? No clue. No. And then a nice rebound from Puo right there. Oh! Did you guys miss? Oh! Misses. That would have been the play of the day right there. Tries for another 3, but misses again. Puo's ball. Did you guys win Nice again? steal. Nice steal. Oh! Nice layup and a nice try. Nice goal from number 3. Off to a good start. Wow. W shot from number 3, guys. So we have a free throw from Puo. Unsuccessful. Shoots it again. Shoots it. Oh! The second time. Nice. Number And she gets it. 3. Number 3. Alright. First down. Number 87's there trying to Hit block. it up. Oh. Puts it up Nice again. rebound from Taukura. Ah, And then a tough rebound luck. again to Puo. Number 8. Number 8 dribbling down. She gets the ball again. Dribbling, looking for Number 3 looks for opening. Number 2's open. Forward. Shoots. Just misses. Rebound from Taukura Akiwa. Passes it down. Take it down. Oh, And almost goes out. Almost She puts goes it out, up. Tries to shoot. oh, does it again? United. Kei Puo te poro. I te triple. Kiraro I te koti. Papai I te poro. Papai. Te namarua. Rawe. Namarua te kamatoro ke te poro. Taukura Akiwa te poro I nā nei. I te dribble down te ko. Oh. Te poro mai ngā ringa. Ka whiua te poro ki runga. Ka pai e Taukura. Namawaru. Taukura Akiwa kua intercept. W to pass. Kia te poro ki runga. E foul me ki runga nei. E foul.
E rua ngā whiua. Three, two, one. Matu. E rua ngā whiua ki runga. Kia tae e mātou te whai i ngā piro. Let's see if we get all two in. And that's one. We still have one more. Tai ono. Way! Oh no, what's Kingy's last name? Oh, Walter's yellow. Alright, E ngā mana e ngā reo nau mai haere mai ki te Māhepohepotanga. Ai. Mano rua tikau mā ono. Anei te rātua whā, ara ko te poituhi kohu.
Ko te tīmaka te tākoro nei, ko Waiora o ko Aini Waititi. Ki Aroha College. Ki Aroha Campus. So next to me we have Caesar, and Caesar will be my second commentator. Ai, It's a privilege to have you with me today, Caesar. Yeah, thank you for being with me. ko pai Waiora. Oh. Ko tiki o So we have Ki Aroha with the ball right now, and passes it to number 2, but it goes out.
team to be ready. Mike, the boys up. They're on. I'll give you a guarantee if you get a free throw. Nau mai hoki mai ki te poitu ko i rātua whārua mano ruatika maono i te Māhepohepotanga. Ko ai ngā tīma e tuake nei ko te haikura akiwa rawa ko Hoani Waititi. So ko te tīma pāpao kei Takupaha ko Loroi rawa ko Jack. Waringa te whānau. Kia ora. Ka ho atu te rākau kōrero kia koe Loroi rawa ko Jack. Successful shot there from this Taikura Akiwa. No numbers on the back. Dribbling down this court is this number 5 it seems. Oh, 29 shoots. It up. Oh! Dribbling down the court is Taikura Akiwa. Fraser pass intercepted by 28. Number 5 dribbling Number 5 down. on it. Bit of a pump fake Ah, tough luck. there. After a rebound and unsuccessful. Number 10 stands out here. Up and down. It's a bit of a foul there. Taikura yelling at their starters for a bit of a sub there. She throws it in.
Puts it up Shoots. and it's successful. Oh! Dovey score right there. Oh, and there goes Waititi. Off to a good start. Looking for an opening. Throws it back. Back to number 1. Puts it up. Unsuccessful. Rebounded though. Oh, throws a down court pass, a downtown pass. Oh, a bit of a foul there. From Hawani Waititi Marae. Throw in here. Looking for players. Throws it up. Unsuccessful. Nah. That one's successful. From Taikura. Subbing in as this number 25. Oh. Throw in onto Haikura's favour. Here goes this girl dribbling down the court. Another throw in. Shoots the 3, unsuccessful. Gets the ball back. Runs it back. Unsuccessful there. Put it up. Oh. Rebounded there by this tall number 2. Throws it down. Good ball play, good ball movement there. Yes. She's dribbling it. Finds some numbers down here. And she lays it up and it's good. No, and that's it. Good ball movement here from Taikura. Another throw in. Here comes Waititi subs. Gets for the layup. Oh, she gets the ball back. Puts it up again. Puts it up. Unsuccessful. Oh. It's very unfortunate. So I'm sitting here with Leroy today. Leroy, how was your day? Tino pai. That's good to hear. Yelling for the ball is this number 28. She dribbles it down, finds number 14. 14 dribbling it, trying to find some players. Goes for it. Taikura puts it up. Wow. And it's successful. Very good comeback. Dribbles down the saw number 2 here. Gives it to number 5. Passes it down. Passes it back. Looks for an opening. Number 5 with the inbound. Taukura Akiwa with the ball. Looking for someone to pass to. Hawani Waititi with the intercept. Number 5 has the ball. Takes it down. Waititi takes it down. Passes to 28. Gets it. 28 dribbling the ball. 28 puts it up. Just misses. Taukura Akiwa gets the rebounds. Passes, puts it up. With the puts it fake. up. Oh! And it's gone. All right. Hawani Waititi's ball. I don't know what happens there. I think that was a bit of a conversion over there. Hawani Waititi's ball. Waititi's ball. First it's Hawani number Waititi's 14. ball. Number 14. Number 14 looks for intercepted by Taukura Akiwa. She's taking it up. She's putting it up. And makes the layup. Nice clean layup. Number 5 looking for someone to pass. Passes to number 29. Dribbling down the court here. Oh! Almost goes out from Taukura Akiwa. And that is our first half. So many intercepts this game. 5.
Oh, and Oh. Taikura yelling at their own players. United naked there. Ai. Double te Tae poro. koe te kitia ngā hua o te parakatahi. Mai e nei kōtiro nei rā, Jack. Ai. E tino puku mai e nei kōtiro I te... Mo tēnei wei anō hoki. Kua tākuro e tai o ngā tangata ki roto nei I ngā hakinakina e whā. Te riki, te poi tarawhiti, te poi tuku I tēnei rā, rātou ko te kiorahi. Ko tēnei te rā whakamuti ngā heia pōpō ko te rātuku taonga. Kia taia e mātou te kitea, ko wai, e wikitoria I tēnei whakataitai. Kauta heta. Number 29. Buzz out to number one. Number one goes for it. Oh, hard luck there. Kauta heta. Damn, Akiwa ain't playing. Number one They subs had a in for win. number 14. Holy. Subbed out for number 15. With the defense from Akiwa. 29 subbing off for number 4. Number 4. Number Throws it 4 up. shoots it, unsuccessful. Rebounded by number 5. Oh, Number 5 throws it shot and it's unsuccessful again. Unlucky. Dribble down Taikura Akiwa. Akiwa throws it. She puts it up. Shot up. Sadly, she misses. Number 2 is coming on here for number 5. Number 4 struggling. Oh, great read. Not that great of a Throws it up. pass though. Arai. E pai te ara e mai a Hoani Waititi Marae. Dino pai. Akiwa goes for it with the fake. Blocked there by Oh! this number 2. With the block, my Awani for- Waititi. Hoani Waititi. Taikura yelling for their for a bit of a sub. Shut up for number 2. Number 2. Good. Both teams start. Oh, 6-7 the ref. Double dribble. Even from Kiwa. Oh, 18 dribbles down and it's stolen. runs for the ball. Oh, and oh, it doesn't need her Puts it wide up. open teammate. Or maybe she does. Let me tell you right now, these girls are not here to play, bro. They are here to win this. You hear me? 16-6 in favor of Taikura Akiwa. Comfortable lead of 4 minutes left to go. She takes her first shot and it's successful. Kapai. She takes another shot.
Unsuccessful there. Unlucky. So today we're here with, what's your name? Otaki toku ingoa. What school do you go to? Te Putahi Māori Maniro. Shout out to Te Putahi Māori Manirua for hosting this amazing tournament here. And who do you reckon's going to win this game? This game, Yeah, this game. I have faith in you, JC. I have faith in them. So we're going for Te Haikura Akiwa here. So who do you think is going to win, Rory? Te Hato Kura. I go to Te Kura Māori o Ngā Tapuai. My opinion, I think Akiwa. Yes. Or number 2 faking out this Te Haikura Akiwa. Intercepted. Laid up, but unsuccessful. Rebounded from her friend. Unsuccessful Put it up too. again, put it up again. And it's That's Akiwa. that's the Rewa Mana there. Who's winning? JC. Aye. Hello, Kua Waikwe. What's the talking about? So we're here with Caesar today. Caesar, what school do you go to? I go to Putahi Māori o Maniro. Te Putahi Māori o Manirua. Who do you reckon's going to win this game, Caesar? Well, from their performance, I think Kiwa. Waka. Yeah, Kiwa playing pretty good. Yes. Oh, a bit of a bad pass there. Ooh, 28 got support. 28 finds number. She gets it up there. Out of bounds. Oh no, it's a bit of good read. And she's standing. There goes number 12. Rebounded. Whoa. Right to see. Te Haikura Akiwa lost. What a Shoot it. Yeah. Arawe. she crazy. Oh, hard luck. Get the fight. Saves it. He was trying to kill. That's a foul. Ref calls a foul. Luck. Left. 10 seconds. Oh, that was so. That's a wrap. Jeez. Okay.
Say that. Hey, kia ora tātou. We are back at it. No hockey. I hope it's pretty good. And yeah, hopefully you enjoy this one as well. So click back and please have a good time. Off the ball. Down. Green. He's on that. Or backhanded. Team goes for it. Oh. That's number 2. What was that, a foul? Ai ana matu ki te hari. He goes for the green. He goes for the shot. Off start. Well, let's see. President back, 13 of the bird. What a nice layup. Must really love. Number 8 with the layup. Number into it. I think they're gonna come back. Oh, right handle. Stick.
Going on. aroha. Tauira roi ki Mihi ana e ka ngā kemu puitu ko ia hawhe roa ia mata e mātaki ana. Engari, kua whae whanaungatanga wainganui ngā kura. Ko ngā moe moe āputa pia ana. te rua I tēnei wā kiwa tērā e toa. Karanahia e ke aroha, tēnei rā, tēnei tipa. Nui te maha, tēnei tipa, nui te hihiri, e nui te tēnei kaha. Te ahua nei, ia mata mātaki ana ngā kemu. Ko te taha ki ngā huripapa, kei awai te huripapa iti rawa, mā rātou pia te kemu e wini. Ara, kiwa. Ngā pene ia te kōrero I ngā kemu I nua, tēnei kemu kua tukuri. Kia nei he kemu o ngā runs e wā. Tēnei wā, te arua nei ki kiwa tēnā, e oma haere ana. Te tere haere, te huri huri o ngā piro. Ia mātou e karanga ana I tēnei o ngā kemu. Te ahua nei, hia kai rawa, akiwa, mo te pōro, engari, ko whiwhiki a aroha, I nai nei, ka tuku atu. Ia aroha, ka tuki no aku te pai o muri, hoi hano, kiwa tēnei. Nei tēnei nama waru e. Nā tā, raranga haere I tana haere, wana nui nā tai tāharo, ka piro, kau mātua ki te rua, kiwa tēnei. E ke amu. Te ahua nei, ko haere e tēnā ki Uropi, ka puta mai tana Eurostepi wainganui I te kemu nei. Kakoa, kuno kiwa, the moana nui a kiwa mātou, ka puta, koe rā neke neke hanga, me tini hea, he te pea nui a kiwa pea. Te rā pea ko te tepe a kiwa, ko te tuki o te potohiki, ki te uma o te tonatai o. Oa ko tino rongo mātou I te rātuatahi, te riki, ngā toho iwa, e tuki ana, ko taua tepe, ko te haere tōtika noi ho taua tepe. Anei te aroha. Ka whanako ia te paora. Koe me rānei te huringa o te tai. Ai hoa ka kite, ka hore I te newa. Ētahi, ko whakahara tau mo tēnei o ngā whakataitai, ngā runga pēr te teihana tākoro, ko 2K tērā, ko rongo au te karanga mai ngā kaitautoko, mo te kākāriki. Ko puta pēr, ko te taha whiro. Didn't release the controller in time, whānau. Ana koe rā, te rea o te rangatahi. Nā ko taku hoa tēnei a tari o e rangatahi tonu ana. A ka kahu nei, a ue aro nei. Te tuki ki te karaka, ka aroha ki ngā karaka. Tēnei rā, ko kite a te nui o ngā tuki nā ki ngā karaka. Koe rā pēr te take ko whakaweto, kia kore e pakaru I nei karaka I tēnei wā. Koe anō, e wā mā, kua hawhi tāima. Kau mā whā ki te whāko kiwa tonu tēnei, e toa nei, e kōkiri nei, e eke nei. Tari o mea hā ki aroha, e ki ai rātau I tēnei hawhi tuarua. Ko te rautaki e whakatakotohia nei te kaiarahi I tēnei wā. Te rā pēr, ko taua rautaki o kiwa e kia nei, ko te tepe whakamua a kiwa. Engari, e nei pēr, ka whakawhiti ki te hawhi, te manako nui, ka te rere tonu ki roto I taua wāhi piro pēra ki te wahanga tuatahi mō kiwa. Kai te wā ki te hawhi tai me hoa mā, o rere te karana o ki te aroha. Te alua nei, ka rere te karana o kiwa I tēnei wā. Hawhi tuarua, hawhi whakamutua.
Te mea pai pane ki te kemu ko kitea, ko kaha whāngai te pōro ki te tima. Kaore tētai e whakaaro matapiko ana mō te pupuri I te poi tuikohu I a rātou I roto I te kemu. Nā runga I tēnā kua whai wāhi te tatau kia puare mō ngā tima e rua ki te haere whakaroto I roto I te wāhi o ngā toki nui, ngā shacks, wera tu momo o tēnei ao. Big man's in the paint. Te hoki ana I te rāhuatanga I tēnei reanga whanake. Ka tūnoi ho te tamata ki wai na pū, kare kautoru he kona ki taku moi o ki tēnei reanga. Me te pai. Ko te rere o te kemu, te hehe o te kaua wao. Ka kore e whio I te toru he kona. E tahi o ngā toki e noho pū ki roto rā. Tātari ana mō tō rātou. Te pōro kia tuku ki a rātou ki Wainganui rā. Nā toka tū moana. Nei a kiwa. Tōkiri ana I tēnei wā. Nā marima. Nā hoa. Ia anō. Te hua rei pa whanga hia toki e kona I te ki. E tuatahitanga pa tēnei e hoa mā. E mea ana ko te commentator's curse nera, e rongo ana. Ka kōrero mātou mō taua kaupapa, ka puta ngā hua I roto I te kemu rā. Anei, te hikoi, nā hia ana I te kai wawa. Wa nui hoki nā hikoi te ranina e wama. E hoki pia te ngā fundamental. Mai, haria te pōro, te nuinga o ngā wā hoki, ko kite, ko whakaro hea rātou, kei roto te NBA ara, he gather step I Wainganui I te NBA, engari, I roto I ngā tūranga atu I te ao, pa kore e tāia. Ana kei te rono I te tautoko. A kia aroha ki tā rātou kapa. Araru pai ana te whare I tēnei wā. I aroha te rā I kimi ana I aua piro. Tua ono. Kiwa tēnei e whokini nei. Mai te arai a tukarata nei ana matoru. Oi anō ko kiwa tēnei. Nui ngā piro, ko whakawhiwhia I ngā kaua wao o te taha mō the Flavour Points whānau. I tai atu ki Wainganui, ko tino pai te ahua o tana tāwara a hoa kare e whiwhi ngā piro. Ai, ki te mai nui I te tōra e o te koi rā e mai ana I te hāti na matahi. Anua tiki te koi nei, koe nā tāku I te nei. Ko e tahi o e nei, ngā mea paku o te tima, kei roto I a rātou te ngākau nui, ka kore e hoki whakamuri ki ngā toki nui o te hoariri me ki. E kore e wehi, e kore e wehi. O he rautaki pai tera. Whakaaro ana, e haere ana ki te whakatā. Ka tautoko e te kaua wao. Ara tāwhiri mā te au nei ki tō tātou whare. E ana te whakaokia te pauro te whakakima. Ki te ana, tino ka te arai taki tahi o ngā tima katoa. Ka kore e whakaaro ki te takiwā, te taki noiho he takiwā. E rautaki pai nā te horo, te tere o te kemu. Iwa miniti noiho. Pai kia neke, kia omama haere, whakawhiti I te tima, kia whai wāhi rātou. Ki te neke tere I te pōro me ki. Ka pai, ai tautoko ana ko te kura hora tērā, te full court press. E tautoko ana I au koera tētai o ngā tino rautaki. Mō ngā tima, ka kore, ko tino whakaharatau I te taha whakakaha o pukahu me ki. Anei, e rono ane hoa ma. O ki aroha tērā e. Apai ana e tautoko ana I tō rātou kura. Defense! 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 Oh, yeah!
Waru he kona whānau, koera te tohu o te kaiwawa, kua kore e whakawhiti I te hāwhe, I mua e te waru he kona. Nā reira, ka huri te pōro ki te hoariri I tēnei wā. Te aroha tēnei he kōpia. Warapea te tepe, whanaki a ki wai mā. Tuko hewi ki te poho. Ai, ko te riki I te mane e hoa. Me hora mai koe ki ngā whakaaratau mō te rātau. Ka tika te oma tō tika I tērā o ngā kēmu I te rāhina, I te mane ko pahure. Te tauira ki tēnei kua pauti hau. Ko te koito. O nā kaitau. Te nuinga, kua moio, kua tākoro rātou I ngā kēmu katoa, I ngā rā e whā. Nā tērā, e take pia, kia whakatā, kia ngenge te haere. Engari, ahakoa te aha, ka haere tonu. Kua whai hamene, te tima o kia aroha. Tēnei auata no te whāreka reka. Ki ana I nā kaitau. Whāreka reka. Ki tērā reka. Whare pēti kānei ai ki te kauawau. Kare tu atu I te katakata mo te whakahihiko I te ruma. Nā runga e tēnā kua kite te āhua o enei tokorua, enei tima tokorua. Te ao o te tūkei e puta ana I tēnei wā. Toru he kona ki roto te ki. Tāu I ki timata te kemu, ko kare tēnu o kite, katahi, e rua I roto te kemu kotahi. Parunu ana te whare o kia aroha I tēnei wā. Ngā kaitautoko o kia aroha e aki ana I tō rātou tīma. Kia hoki wawe mai I roto I tēnei o ngā kēmu. Ano nei kua toa rātou I whainarai. Enei roa te hoihoi o te koreni. Tino tēnei, tōkiri ana. Me e mea e tohu ka whakawhiwhia ki tētahi o ngā tino kaitautoko o te tōwhiwhia kia aroha I tēnei whānau. Te pahi poto tuatahi koto I te kēmu poetu kohu hoki. Rua ngā ringa, I pēra ki te putupōro ki. Ai, ora tonu ora te poroko he. Oi anō ki wa tēnei kuki nei. Ana ka piro, te papakura. Ai, ki aroha. Kaha tonu te aki o kia aroha whānau. Kaha tonu te aki tō rātou tīma. Tērā ko tētahi mea ko kite au nei rā kua pahuri ake nei rā. Te hira o ngā kākahu whakawhiwhia e ngā kura ato I te kura I te mau te excel e large ke rahi. Pane koti te āhua. Ko iwa pēr ngā piro me he mea ko whakawhiwhia he tohu mo te pati I te karaka e whānau mā. E kite ana I te whanaungatanga I Wanganui te tuakara me te teina. Aoi anga katoa kua tau mai ki konei, kua piritahi mo te wahanga whakamutunga ka whakanui rātou I a rātou.
Ka mutu e rongo ana te hikaka o ke aroha I tēnei wā. Iki e te whānau. Mi hoki ana ki ngā whānau tautoko, ngā kai tautoko a pūtea o te kaupapa nei, ngā koutou tēnei kaupapa whakahira I rewa ake, ka mutu, ngā mātua I tuku ngā pūtea mō ngā hūmaha kua kite o tēnei rā. Too much break.